u svakoj organizaciji Užice da nije bilo predstavljeno, nego je godinama bilo predstavljeno. Bićete na listi, tajno će se onda glasati. Molim ove koji su... Pošteno smo gledali i nacionalnu pripadnost. A predsjednik je Suzana Mazalić-Matović. 21.11. Kao što sam već rekla na početku, mi smo mnogo toga uradili, ali ostalo je da uradimo nešto najvažnije. Šta je to? Gluvi Srbije najviše traže da se izborimo, da dobijemo invalidnine za gluve, zato što smo mi jedina kategorija koja nema novčanu naknadu, za razliku od ostalih invalida koji imaju. Nama to treba prosto kao podrška samostalnom životu. Nama treba, kao što treba i telesnim, kao za pratioca, mi to nemamo uopšte. Moramo da se izborimo na to. Nažalost, naši stari to nisu dočekali. Prošle su godine, skoro 70 godina od toga, nemamo to i borimo se, to nam je cilj da se borimo za to, kao i za bolji položaj gluvih, za bolji položaj organizacija, o donošenju zakona o organizacionim organizacijama. Za sve se to borimo, za poboljšanje boljih uslova i položaja gluvih i nagluvih osoba. Borimo se za obrazovanje, već smo pričali o tome, mora se raditi reforma obrazovanja gluvih, već smo preduzeli neke korake u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja. To je najvažniji korak i koraci na kome ćemo raditi. To je i promocija znakovnog jezika koji obuhvata teritoriju cele države. Radit ćemo jug Srbije od jeseni. To je jako teška situacija. To ima najviše predrasuda, moram da kažem, i mora se najviše raditi u tom delu.